šminkerski avtomobil še danes lepo zgleda, res je. BMW 320i, to je trojka druge generacije. Tu 44.92. Marjan Čapka trenutno spet izbira. Vrhu trenutno Josef. Na druge mesti tudi Češi na tretje. Tele Bujaki na startu 42.5, Ajmo Interhofer. Je ohranil trener Kevin. Za tiste, ki se želite ukvarjati z dirkami, je to še skoraj najmanj draga možnost. Dobro speljal. Tam je njegov nastop komentira tudi Daniele Trani. 2.55, dalje čakamo Andrej Prez. Domačin. Kakšen čas bo postavil voznik zeleno-oranžnega Suzukija v boju. Marko Grossi, kaj je postavljal na svoj drugi današnji start. Alessandro Prodorutti Silvio Torre 2.52. Milan Pogačar je bil hiter, Denis Savić je blizu, vendar je imel nekaj težav v prvi volki, Portorožan v Oranžu. 2.56.99. Distan 206 Silvija. Hiter je bil včeraj in verjamem, da bo hiter tudi danes, medtem ko proti cilju že drvi Hiter.
seveda Bubnič se s tem strinjal. Včeraj je bil Milan Malcik. Dirka je danes. Karl Werner v Audiju, takoj za njim potem Milan Bubnič, moje lansko Filip Pajer. Potem je tu že Andreas Gabat in Ford Escort. To so dirkalniki zelo krutini avtomobili. Potem takoj za njim Werner Karl in Milan Bubnič ter Felix Pajer. Za njim s prvo formulo, mi čakamo zdaj Nikola Adrian za njim pa Marjan Smrdelj, še pred zadnjim Slovenec na štartu. Za njim Luka Tozini, mi pa v cilju čakamo Gottfrieda Kramerja.
Gottfried Kramer, seine liberi, potem še Fausto Formolini, Hubert Galli, Dio. Non è così scontato. Hai fatto bene andare dritto. Cazzo, non me l'aspettavo. Hai fatto bene andare dritto perché sei corretto.